سلام خوش تماشاوان هجاو ایرو برنامه ما و دنگ دیروک چاندا کردی دا و از دیسا برنامه که نو بالکش و جوارا پیشکش بکیم مجارم برنامه ما ایرو در روش دجوار از زمان کردی دوی چه بکرم دیسا تشتکی جبو گل کرد به کردی باخ و دوی جستاج استراتژی که و چوا بیته و ورشو پاندن گلو ممکنه که سیاست آسیمیلاسیون یال دیجی کردان ورسه کنند. پلاتفورما جوان سربخواه سوند آخافتن به کردی یاد قادا شیخ سید آمد لباکورا کردستان گشادانه که نو و گرینگه. ده همان دمه ده امید سر ویه که بسکنن و گل کرد لهمبر سونده که وها چاوا تودگره. لسر ناوه و پلاتفورما جوان سربخواه و ایرو میوانه که می گرینگ و هجا هیا و بریز و فرید آزاد ایرو لسر مجارا دا خویانیه گرینگ بده تماشاوانه من اما ایشو به ویرا و لسر زمان چاندا کردی و صحبته که بکن برای دست بگیرنا برنامه همه از دخوازم بحث و چند مجال گرینگ این دیروگا کردستان یا مها کانون دا بکن ده 43 سلوگرا لهنگ کرد و این کد 12 و کانون 1908 آندا لباجار قامشلوی یا روجاوای کردستان جعالی دولت ترک قلونیالی ساحاتن قتل کرد او از کجرن قامشلی و یلانه دکم و همه شهیدن کردستان و برزداری ببیرتینم دیسا شیخ عبدالسلام بارزانی و 109 سال بره در روژا و 14 و چلیا پیشین یا 1914 هنده لمسول جعالی دولت عثمانی و هات دروکرین شیخ عبدالسلام بارزانی کره شیخ محمود و برای مازن شیخ احمد و محمد صدق بابو و ده ملا مصطفى بارزانی نمر بو و ام شیخ عبدالسلام بارزانی برزداری ببیرتینن دیسا و صبح آنگو و 17 کانون روژا آلا کردستانیه داخازم تنه اوه که روژه که دا آلا کردستان هر در کردستان بیت دالقاندن روژه آلا کردستان به پیروز بر مجارک دین اریشن هوانه ین وان روژانه ین پارتین دولت ترک فاشیستن ترک پارتیا کمونیست ترک لسر شیخ سید افندی از به تندی و شرمزار دکم و جبو پاراستنا شیخ سید افندی دوی همو کرد دیجی وی درد شود بله ام سپاسیا و اندام پلاتفورما جوان سربخواه بریز فرید آزاد دکن که وخوندنا ما قبول کرد و بشتاری برنامه ما بو ایرو مهوان ما و بریز فرید آزاد و ناو مدانه و همه گله هنده صحبت بکن و ام بیج نیجی که او خیر هاتیه و سرچاوه ما هاتیه و بله هون خیر هاتنه و که فرید آزاد زور سپاس مالاوه آبا سپاسیا جناب ته و هفکارین تدکم و میگشتی سپاسیا خلط تیویت کم جبوه درفته مالاوه آبا زور سپاس که فرید هند کارن خواب کرتی و جه تماشاوان ما بدن ناسین کرم که با اگه شخصی نوصا بله 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 فرید آزاد از بلیسه موشیمه وگاوه لامده دجیم وک کارکرکی تکستیله از لامده تقابلتم هر وصا مالا مجلوه داریه یعنی براستیش خواهم جبو بان خباتین پلاتفورما جوان سربخواه هاتنه آمده من اسطنبول خواند زانینگه اسطنبول بشا الهیاته پیشیوی داجی مفتره خواند لزانینگه ها بولیه من اونه قدامت هلبت
پشتی که مدست خباتین خواهی کر ایدیش خواه مدب جه دام و تزگهین سیستم بردا جه خباتات نوا سیستم دا هروسا مدب جه بردا و گابه لامه دید جی بله بله سرچوان بله دی دست بکم مجارا خواه ام پرسکی لسر سوندا کوود و پنج مجداره و 2023 آندا جا آمده و خواه بکن اندام و پلاتفورما جوان سربخواه و روژا پنج مجداره و 2023 آن و مها چوی لآمده لقادا شیخ سعید سوندا جیانا به کردی خارن یا راستی دویا بو روشنبیر نویسکار سیاستمدار کرد به سالام بره بریاره که وها بدایا کو گل کرد تشویق بکره بانا به کردی باخوا دوی مجاره دا پر درنگی مانه و از بسا باوردی که گر سیاستمدار کرد وارد از زمان کردی لهنه که زو حرکت بکره روشا ایرو یا گل کرد وار زمان دا لباکورا کردستان او قص و خراب ندبو ناو کک فرید و پرسامه اوه پلاتفورما جوان سربخواه امجی بجن اندام پلاتفورما جوان سربخواه و ده پنج مجدار 2023 اند لقادا شیخ سعید آمد سوندا جیانا کردی خار لباکورا کردستان جارا یکم او راستی و چالاکیه که وها هم دبینه بناو کردان دا سمپاتیه که مزن دست خست و چالاکی یا او پاسیف بالا روشنبیر کرد گلکی کشان وقت و سوند خار که هونه لجیانا خواه یا باش و پیش و دو کردی باقون و خواست هون چه پیام بدن کردان آنجی گر پسکره که دزگهین و دادگهین دولت درکه و هونه چه بکن آرمان جوایا سرک لور چه بو کرم که بله کرم دار بی براستی گاوا به ناسه زمانی تی کرن اغلب تی گوتن زمان امراض که راگهاندنیه للبا کردان ایدی زمان نبتنی امراض که راگهاندنیه براستی اگر تنی و صابش خواه ایدی ترکی بیا امراض راگهاندنی لبا کردستانی مخابن ایدی زمان سردست ترکیه نخواستم لباجاران لباجارو کانجی و حتی لگندان جیدی ترکی مخابن بروالاوه جبروی زمان لبا کردان ایدی مثلا مانو نمانیه یعنی نه بتنی آلاوا راگهاندنیه ما به چالاکی چه آرمانج کرد یعنی بریار کار رجدا لسر زمانی کردی ما خواستم چه بیجن براستی ما خواست ام اراده کن نو راگ هینن باوری کن نو هیوی کن نو مد داخویانی خدا جی دیار کربو مخواست ام جیانکا نو جیانکا آلترناتیف راگینن مخواستم ریبازکا نو راگینن مخواستم تیکوشانکا نو راگینن یعنی افچالاکی و خستنا کروسکا پیشینا و تیکوشانا نویا نتوایی بو یعنی لبه داره بله یعنی فوکوس آمد سر زمان کردی بو ده چالاکیه دا لبنه ما چاوا گوت لوه داره آرمانج راگهاندنا ریبازکا نویا نتوایی ریبازکا نویا تیکوشانا نتوایی آرمانج راگهاندنا وی بو بله بله زور سپاس بله و سیاست به ایتات یا سیویل ریبازه که اکتیویزم یا کود نویسکار و امریکی هری داوید تو رو دفکره ناوین گرینگ این وکی تولستو و نویسکار روسی بید محبت گاندی دیسا سیاست مدار هندستانی بود
مارتین لوتر کینگ دیسا رفشنبیر اون پارز وان مافن مروفان امریکای جیل رامان و خبات خو الهام تورو هاتنه گرد وکه مینا که به ایتاتیا سیویل ته واتیا گوه ندان قانونان لبر ندان و لگور اساس قانون کجهیل حکومت داتین سپاندن او چالاکی سیاسی یا کلمپری نه تندجیتی وجدانی نه قانونی یکو آرمان جاوی گوهرتنا قانون و سیاست حکمتیه دکاره شکل که هلوسته که تکسایی به یانجی دمه را کارکتره که جواکی جی نشان داده تاگینا به ایتاتیا سویل سر گلک بنگه پسیکولوژیک و فلسفی و اخلاقی همج عالیه فردی همج عالیه جواکی دا هاتی آواکرن ده انجام دا چالاکیین برخوادانا پاسیف به فکر وان ره راستن تاگینین و برخوادانا پاسیف آنجی نه برخوادان دیرو کار رامان اولی یا هندستان دا و ده بیجه ریک دریش ده هندستان گاندی او ریباز لدیجی امپریالیسم انگلیس ساپاند و سر کرد گاندی به اوتوبیوگرافیا خواه به ناو چیروکا سرپیهاتیا من به راستی دا فلسفه و نرین خواه جیانی بوان هاوکان و بیجه دما کو از بهوید دبن ته بیرامن کو دیرو که در راستی و اوین هر تب سرکتیه لباکورا کردستان پولیتیکای انجام بدن و سیاستا به ایتاتیا سیویل زیده نهاته وشوندن لی از دبینم کو پیویسته کو او رباز تکوشین جوار سپاندن نه که فریدو از کارم گوی تا پرس بکم ده داخویانیا و یا ده متنا سنده دا وها هات گوتن بریاره که نو به چالاکیه که ورک دنگ وده ده و دگه ایجه گل چیروز که پچوک ریا دروک مروواهیه دو گوهرینه جنها و پیور ربازه که یا نو یا تکوشینا برخوادانا پاسیف هیا نه هم دکارن و ببیجین که ما بستا و لور اوه هم بجین هند بجین وصا فکر هدو یعنی بو فکر کرد ایدی به چکان نکارن بگهیجن جهه که و هری زیده جی گل کرد جبر یکی ضرار دبینه جبر و یکی جو فرما برخوادانا پاسیف و زیده تر باندوره که بده و فایده که زیده تر بده کردن از مرق دیکم که هون دخوازن لور چی ببیشن کرم بله کرم دار بی بله گواتن یعنی بسا هنکی کسایتین که د متودا برخوادن پاسیویان جی به نرازی بینا سویل رابونه هم دکارم بیجن بلکه کرد دیروکا مدرنا خباتا بیت تند و توجی گوادن ifade kir براستی گاوا کو هم دوین برخوادن پاسیو متودا برخوادن پاسیو بسا تکوشان کان نوید کن دوی متوده تیدا دوی متوده دا ام هول ددن که همی قادن جیانه لخواه بگرن یعنی نبتنی ده قاده که جیانه دا ام رابن تشتکی بکن و دیسا دیگل سیستم بجین نخیر ام دبیجن دوی ام وی سیستمی به همه دام و دزگهین وی رد بکن ام بکاربن
jiyanek alternatif ava bikin. Yani eğer em henek kür binavê da biçin, gelek tiştên din jî hene, yani em dixwazin çi bikin gelo. Lêbelê bi kurtasî mebes bi berxwedana pasîv xemata bê tund û tûjî ye. Niha di salên hefteyan da êdî di rewşenbîriya siyasî Kurdî da, di têkoşana siyasî Kurdan da bersivek nû yani xwelser aktorên wê qonaxa dîrokî ferz kir yan jî wan wisa hest pê kir, wan wisa fêm kir û bi rastî jî دوێ serdemên دوێ qonaxa dîrokî da salên heftê û heştêyan rêxistinên ku ji aliyê ciwanên Kurdan ve hatibîne ava kirin, êdî behsa têkoşana çekdarî dikirin. Di wê qonaxê de bi rastî kî bi wê metoda têkoşanê rabûya dê ew mezin bûya. O wisa jî bû, yani bi rengekî wisa jî bû. Îro em dibêjin qonaxeka nû ya têkoşana neteweyî heye li Bakurê Kurdistanê bi taybetî. û em dibêjin bersiva van şert û mercên siyasiyên îro, yani şert û mercên siyasî û civakî û aborî û her wekî din hemû tê da em dibêjin bersiva îro jî berxwedanan pasîv e. Yani îro kî bi berxwedana pasîv rabe dê aynî wekî salên heftê û heştêyan çawa metod ya em bêjin çekdariya te hilbijartin, îro jî kî berxwedana pasîv rabe ew dê bikarbe mezin bibe. Îro serdem ew serdem e em dibêjin li Bakurê Kurdistanê û ji xwe em ê vê îspat jî bikin û Xwedê hez ke milletê me jî dê sida rojê bibîne bi rastî jî berxwedana pasîv herçend di navê wê de pasîv hebe jî, têgeha pasîvê hebe jî, îro li Kurdistanê aktivtirîn metoda têkoşanê ye. Yani metoda herî aktiva têkoşanê li Bakurê Kurdistanê îro berxwedana pasîv e. Bi metodên din çi bi şerê çekdarî û çi bi xebatên siyasî di nava sîstemê da em dibêjin Kurd êdî nikarin tu tiştekî ne bi dest vebînin û ne dikarin bikin jî. Yani heta îro xebatên ku hatine kirin em berê xwe dinê, yani hem şerê çekdarî hele hêlekî hem xebatên siyasiyên di nava sîstemê de hene. Hê di meclisa Komara Tirkî da zimanê Kurdî jî heta nehatiye nasîn. Yani hê jî zimanê X e, yani destkeftiyeka berçava neteweyî li dera hanê. Yani em hê ji zimanê X jî neborîne. Ji ber wê jî ême tu baweriyeka me, tu hêviyeka me ji vê sîstemê tune ye. Yani û ji van metodên hatine pratîzekirî jî tune ye. Yani em êdî bi tu awayî van rêyên hatine ceribandin naxwazin dubare bikin bi rastî û ji xwe êdî ew zemîn jî nemaye, ew potansiyel jî nemaye. Mixabin potansiyeleka mezina têkoşera milletê Kurd, civaka Kurd hate hederkirin, hate xerçkirin. Ji ber wê jî ji xwe hêviya civakê jî ji van tiştan nemaye. Yani ne şerê çekdarî û ne xebata siyasiya legal. Ne di nava ciwanan da ne di nava civakê da hêviyek ji van xebatan nemaye. Yani meclisa Tirkiye yan jî em bêjin şerê çekdarî û her wekî din êdî bala civakê û bala ciwanan nakişîne bi rastî. Ji ber wê jî îro rêyek nû pêwîst e. Yani ji bo ku dîsa hest û hizrên ciwanan û civakê bikaribe bilvîne,
بکار به دینامیزه بکه او هیزا دناوا جوانان دا او پتانسیل دناوا جوانان دا متد کنی پیوسته و لبام اف متد جی برخوادان پاسیوه. بله زور سپاس زور سپاس. بله من اگه بحث سا آسیمیلاسیون بکن و سر زمان کردی هم چه که باقبون نباکورا کردستان به صدان سال کو هاتیه داگر کردن زانه هر چقدر دولت داگر کرد زمان کردی قدقه کرنجی راستی نکارین صد و صد و زمان کردی تونه بکن و یکیتیا و نتوی و دابی بکن جبر دولمندی و دیا زمان و چاندا کردی و او وندابونه و خلاص کرد همجی ده انجام کمکوژی و ظلم دولت و لباکورا کردستان به نوبر سال 1925 1907 دا پیک هات و 100,000 کرد و هاتن قتل کرد باشه و پشت سال 1960 انجام کشبری یا گندان جبر باجاران و پشت سالان 1990 دا شوتاندن و گندان جالی دولت ترک و به دار زوره کشبری کردان لبر باجاران به تایبتی لباکورا کردستان پیشروج آسیمیلوسان به لز به بز زیدتور دست بکر پشت سال 1960 وکرنا دبستان شومندی هرمی ترکی برده یاتیلی بلگه و خلیل برده پولیتیقای آسیمیلاسیون از زیدتر کرد و کردان آسیمیله بکن و زمان کردی تنه بکن تخواستن دیسا جبر قدقه کرنا زمان و چاندا کردی به دار زوره فکرنا ترکی جزاروکن کردان جنبیجن سینمای حتی تلویزیون دبستان شوینی و حتی زاننگهان جر روزنامهان و حتی پرتوکان ایرو جه 108 کردین باکورا کردستان کردی ناپیبن جه 156 تخمینی 6 کردی نزانن ده انجام آسیمیلاس کردن کردی یا به ناو گلدا تی آخافتن به پیبن ترکی یا عربی و فارسی تجبونه لما جه گل کرد نکارن به کردی استا بلند باقبن ایرو باکورا کردستان و دما زمان کردی بر به تنبونه و دچه کرد نه به زمان خواه به زمان بیانی به زمان ترکی یه داگی کران تین پروردر کرن و گل کرد نه تنه فری زمان خواه زکماکی نابه نه همان دمه داشتی که باکورا کردستان کرد نکارم به تیرا خواه قرسن زمان کردی جی وکن من و فرسنده نداتمون داگر کرد و درفت جی و راستی نادن گل کرد او روشا گل کرد به دست داگر کران دایا حتی سال 1990 دولت بیکو راسیا کردستان ناس بکرد کردان آسیمیله دیگر پشت سال 1990 جی گوتن ام کردان و زمان وان ناس دیکن گوتن لی آسیمیلاسیون آسیمیله کرن خواه بردوام کرن نسکناندن یعنی پولیتیقای دولت ترک لاله همبر کردان زیدن نگوهری دولت ترک آسیمیلاسیون کردان به دمه را بلاف کریه چند سال بره پارلمان ترک پارتیا تفگره نتوه پرست ترکی برنه مهپه گوته بو من نگاری و بکن ترک لنویه واده ببن ترک هر کرد کوه گوتنه بگیزه و بزانه بلا کردی هم ببه و کردی باق و لهمبر نیاره خواه جزاروک خواه فیری کردی بکن دیگر وان همو نینیان لگور راپرسیا ناونده لکولینا میدانی یا سوسیا پولیتیک وان روژه ها جستادی 86 خلق باکورا کردستان داخوازا پرورده یا کردی دکر
مافê perwerdeyê ji zimanê xwe ya zikmakî tune be evrastî Kurd fêrî Kurdî nabin. Divê ser vê yekê tiştek bikirin. Niha kek ferî min tu ez dixwazim wê we pirs bikim. Kek ferî niha di rewşa dijwar a zimanê Kurdî da divê çi bêkirin? Ji bo ku gelê Kurd bi Kurdî binivîse, bixwîne û biaxive divê çi stratejiyek weke şopandin? Weke platforma ciwanên serbixwe hûn li ser vê mijarê çawa difikirin an jî dixebitin. Belê. Kerem dalî. Em bixwe di vî warî da û di hemû waran da, ne bi tenê di warê zimanî da, em di tu warekî da ji dewletê, ji sîstema serweriya Tirkî tu tiştekî daxwaz nakin. û em ne bawerin ku bi van daxwazan ji xwe ev dost çareser jî bibe. Ji xwe ji ber wê em daxwaz nakin, em dibên em ê yekser bi xwe pratîze bikin. Daxwazên xwe, jiyana xwe ya îdeal em bi xwe dest bi pratîzekirina vê yekê bikin. Em di nava xwe da şo tedî me biryar da û me vê gavê deh hevalên me son xwarin ku di hemû xwedên jiyanê da dê bi Kurdî biaxivin û niha em li her derê bi Kurdî diaxivin. Li Kurd Bevlame dam û dezgehên fermî jî tê da. Helbet yani me çawa got yani ji ber ku ziman yani ji aliyekî da alava ragihandinê ye di hemû xwedên jiyanê de he. Gava te got ez ê tenê bi Kurdî biaxivim û sîstema serweriya Tirkî jî di gelek xwedên jiyanê da zimanê xwe li ser te ferz kiribe, ev tê wê wateyê ku tu neçarî ji wan qadên jiyanê vekişî yan jî tu li wê derê jî zimanê xwe bikar bînî, lê gava te zimanê xwe bikar anî, li wê derê tu nikarî li gor xwe bi awayê xwe, bi awayê rastiya xwe, heqîqeta xwe bijî. Ji ber wê jî em dibînin ku jiyana di nava sîstemê da yan jî jiyana di gel sîstemê nemimkün e. Em ê bi xwe jiyaneka alternatîv ava bikin. Em carna behs dikin yani nimûneyên vê yekê hene bi taybetî aşram û kîbots, aşramên Hindistanê û kîbotsên cihûyan em sentezeka van her du diyardeyan yan jî dezgehan vê gavê difikirin. Yani em dixwazin li Kurdistanê jî li ciyekî jiyaneka bi vî rengî bidine destpêkirin. Jiyaneka ku ji serî heta binî bi Kurdî. Lêbelê ev tişt jî he. Yani hebûna însanî, jiyana însanî tenê ji aliyê wî zimanî pêk nayê. Yani aliyên cudayên jiyanê hene. Ji ber wê jî li wan deverên ku em vê jiyana alternatîv bine destpêkirin, dê hemû aliyên însanî werne hezirkirin û ew jiyan li gor wê rastiyê were avakirin. Yani hem ji aliyê watey ve hem ji aliyê fikrî û felsefî ve ji aliyê ontîk, epistemîk û etîk ve û hem ji aliyê siyasî û aborî û civakî ve ji aliyê menewî û madî ve ji hemû aliyan ve divê em jiyaneka nû bidine destpêkirin. Bi taybetî em dikarin kîbotsên cihûyan em bêjin li vê derê wek nimûne bibêjin û her wisa aşramên Hindiyan sentezeka wan yani hem ji aliyê menewî ve hem ji aliyê madî ve
دوی وک ستارگهک وره دیتن جوانین me civaka me و تایبەتی جوانین me divê li wê derê ji xwe re stargehekê bibînin yani em dikarin biçin diwan em bêjin aşram yan jî kîbotsan em navê wan hê bi zimanê Hindiyan û bi zimanê İbraniyan dibêjin lê belê em ê navekî Kurdî jê ra tespît bikin divê ciwanên me bêjin ev stargeheke ku hem ji aliyê menewî ve û hem ji aliyê madî ve ji aliyê aborî ve têra me dike ez dikarim li wê derê bijîm bi heqîqeta xwe bi zimanê xwe û bi hemî pêwîstiyên xwe ez dikarim bijîm em dixwazin ciyekî wisa ava bikin û bi avakirina wî cihî em bi miletê xwe bidine zanîn ku jiyaneka bi vî rengî mümkün e yani em dikarin bi heqîqeta xwe bijîn niha miletê me çima bi Kurdî naxive çünkî li bawan texeyüleka em bêjin siberojê ya bi Kurdî tune çünkü siberojeka Kurdî tune ji ber ku sîstem bi Tirkiye piyase bi Tirkiye jiyan bi Tirkiye dibêje madem siberoj bi Tirkiye çima zarokê min bi Kurdî biaxivin çima Kurdî hîn bin ji xwe bile herin di dibistanên Tirkan da bi Tirkî hîn bin çünkü Tirkî pilew payeya wan bilind dike lê Kurdî yani bilindkirin li dere hanê ki Kurdî bizan be zêdetir kêm dibe di jiyanê da di hemî waran da yani em divê bikarbin bi miletê xwe bidine xeyalkirin bikarbin vî xeyalî di pratika jiyanê da bidine ber ciwanên xwe ber miletê xwe da ku bibînin jiyaneka vî rengî mümkün e ew jî êdî li rastiya xwe li heqîqeta xwe vegerin ciwanên me berê xwe bidine wan deveran wan deverên wekî em bêjin aşram û kîbotsan êdî bikarbin dev ji vê jiyan û sîstema Tirkî berdin ev piştê rojan piştê ku me hinek ciwanên xwe û beşek ji miletê xwe qane kir ev hem dê karîgeriya xwe li ser beşa din beşa mayî ya civakê şêke û hem zora sîstemê jî bibe yani sîstem dê bibîne ku li vê derê îrade û jiyaneka nû heye yani êdî ew jî neçar be ku ber bi guherînê ve hinek tiştan bike bi vî awayî ji xwe nava axiftina li ser siberojê teorîk e bi rastî di pratîkê da dê ev axiftirên me gelek ji wan biguherin yani min xwest ez tenê wêneyekî pêşkêş bikim yani em tiştekî bi vî rengî difikirin ev nava sîstemê da baweriya me bi em bêjin yani radestkirina mafên Kurdan ji aliyê sîstemê ve baweriya me bi tiştekî bi vî rengî tune ye yani ji ber wê jî em ji xwe ji sîstemê naxwazin hêviya me jê tune em ê bi xwe pratîze bikin ha kesên ku di nava sîstemê da dixebitin dixwazin em bêjin dersa zimanê Kurdî ye û her wekî din e belê em van tiştan nakin lê em dijeyetiya wan jî nakin yani dijminatiya wan jî nakin ev tevger û dezgehên ku ji bo van dixebitin em ji ber ku wek prensîpekê em ji sîstemê naxwazin em nikarin piştgiriya wan bikin lê belê ku bixebtin ew jî li gor xwe dikarin bixebtin hem be Ferît û dengê telefonata te şarj xulası bi çi dibe nizam dengê çünkü ev şarj wan zû xulası be heke û sabitin û şarjê lê bidin û xulas deqekî Fermi têdanî têdayî
که شاز خلاصه به چون همه بردمام کن چون آبی بله işte tamam نه بحث اقتصادی بکن لأوروپا دما سردما ناوین دا یعنی هم بجه نوبر 100 سالا 1400 و 1600 آن دا در این کاتولیک پولتیقای استثمار اشکنجه و شوتاندن مروفان به دار زوره گلن دین کرن خریستیان بگوتنک دین اوله یعنی دینه سردستی دولت کر و چه دخواست او کرن یعنی دولت چه عالیه اول دهات بره کرن پشته که مذهب پروتستان درکت حوله جدیجی وان شر کرن پشته جوه شر ناخوایی و کوس 3 سال و بردوام کرد دیره کاتولیک نه 4 ماه که مذهب پروتستان ناست کرد دوی سردمه دا اروپای تفگر رنسانسی دست بکره بود ده داویه دا دیره کاتولیک نه 4 بود که دمه را بگوهره یعنی دین خریستیانان ها رفون کرد لکی جانولات کجا اول سر دولت حکم بکه و راستی مافی مروفان و بکه کم دبه و تونه دکن پیوسته که دولت و اول جهو بنه وقتاند دیسا لعم دزانن که لدین اسلام جی حتی نها نگوهریه رفورمه نبویه اولا اسلام ده سردمان ناوین دا کویا اولا خریستیانان جیابو نها ویدشی یکیشی سردم دامزراندنا رخستن تروریست اسلامی و یا جدا هم بجین وک القاعده و داعش حماس حزب الله برای مسلمان کو ایرو جبو جهان و کردان دردک مزن و بینز بلا جبر کو اولا اسلامی نهاتی رفون کرن نها جبو کردان کو جستادی حشته وان مسلمانن هن رفورمن اولی بینه کرن باشه لجبر کو کردستان نه دولت او کاره که بزحمه دراستی لایرو لپاراستنا و یکی لپیشروج دا اوله لسر بنگه که رفورم خازیه بجه بکن نه پرسام اوه او که فرید و به 16 تیر ماه ای سال یعنی 2023 دا ول آمده جوینک لدار خست مجارا جوانه و او بو کرد و قربانیه که 3 ایدولوژیان اسلامیزم سوسیالیزم و دموکراسیزم هون دخوازن لبر چه بیجن مناکی هون دخوازن در کردستان فراست که نو جه اسلامیت را بینن سوندا و یا به ناو خدای کردستان بو جبر سوندا و جی که هندر رخنه هاتین کردن تشتک دین جی کردستان دموکراسی که چاو هندخوازن آنجی ماهون دجی دموکراسی نه نرینه که وها در که با حوله ما بست و دفر چیه کرم کرد بله کرم دارنی براستی اونها یعنی مجاره که برفره دیرو دریجه شوه بسا بکرتاسی بسا دیرو که دین مسیحیتی گوهری ناوی و مذهبی وینکر نه اسلام لکردستان براستی یعنی کاریگرترین چکه دست سردستان دا که هر تم لدجی ملت کرد هاتیه بکارانی و حتی آنها جی بردوامه و گاویجی یعنی دست سردستین کردستان دا سلاحا هری بهزا ایدولوژیک دین اسلامه مخابن اجبر کنها دست صلاة کامه ناوندی تنیه و دست صلاة ناوندی سردستان هنه و تکلیا دست صلاة و زانیاری دینی جی تیدا به گشتی زانیاری و به طایبتی زانیاری دینی تکلیا وان هر دونجی معلومه دادی او تئوریا فوکو هیه تکلیا
زانیاری و دستهلاتی ev desthilatên serdestan li Kurdistanê li gor berjewendiyên desthilatên xwe li gor berjewendiyên dewletên xwe neteweyî dîskurseka dînî gotareka îslamî jî hezberînin derdixine holê û ev van gotarên îslamî jî wek gotarên gerdûnî gotarên globalên îslamî pêşkêş dikin civaka me ciwanên me yan jî yanê em dikarin bêjin belkî alimên me jî ji ber ku guhên wan her tim li wan e piraniya wan îro ku em dibînin ku li ber karîgeriya vê propagandaya dînî bi rastî jî wan wisa qebûl dikin yani dîn jî wisa qebûl dikin û bi wî awayî serdestiya wan serweriya wan li ser navê biratiya dînî qebûl dikin yani Kurd ji ba xwe da bi taybetî divê serdemê de çünkü êdî dezgeheka me ya neteweyî desthilateka me neteweyî ya bi xwe tune ye em bêjin em her tim li ber tesîra amrazên îdeolojîkên serdestanin em her tiştê xwe ji wan hîn dibin êdî Kurd ji ba xwe da dîn şirove nakin ji ba xwe da dîn îslamê fêm nakin her tim bi perspektîva serdestan êdî vî dînî fêm dikin dixwînin me di nava xwe da bi rastî şoreşeka hezriya bi vî rengî li dar xist îro em li ser vî dînî bi xwe difikirin yani Tirk û Ereb û Faris alimên wan rewşenbîrên wan zanayên wan elameyê cîhanê jî bin bi termînolojiya dînî müçtehedê mutlaq jî bin û ez nizanim arifê billah jî bin û îmam bin di vî dînê da çi dibin bila bibin li ba me bi qasî serê derziyê jî qedrê wan tune ye yani gotinên wan çi dibin bila bibin li ser Qur'anê li ser sünnetê li ser filan bêvanê em bi tu awayî guhdariya wan nakin yani heta em dikarin belkî vê bêjin belkî hinek radîkal be îro pêxemberek jî ji nava wan were em ê jê ra bêjin ey Resûlê Xwedê eger ser Kurdistanê tiştek bêje em ê bêjin ev fikra te ye yan wehy ye û ji xwe eger li dijî berjewendiya Kurdistanê be belkî yani em bêjin fikrek li gor şert û mercên xwe gotibe yani anha ji nava wan çi were jî em bi tu awayî ji aliyê em bêjin dînî ve qebûl nakin yani em xapandina li ser navê dînî êdî bi tu awayî nikarin me bixapînin ji ber ku di vî warî da Kurd gelek lawazin mixabin her tim bi taybetî Bakurê Kurdistanê ciwanên me dibin milîtanên îslama Tirkî îslama Erebî di nava cemaetên wan da di nava terîqetên wan da di nava rêxistinên wan da rêxistinên wanê çekdar jî em bêjin me vê dawiyê dît mesela bû nimûne di nava Daişê da gelek ciwanên Kurd hebûn her tim Kurd dibine milîtanên İslama yani Tirkî, Erebî û Farsî em êdî li dijî van em dibên bes yani em yani şirova İslameka Kurdistanî em derdixine holê İslameka neteweperwer Kurdperwer Kurdistanî û her wisa İslameka ku şert û mercên Kurdistanê li ber çavan digire pêkvejiyana cudahiyan cudahiyên dînî û mezhebî û fikrî û felsefî û etnîkî li Kurdistanê li ber çavan digire û bi rengekî azad û yeksan nêzî tevan dibe em hewl didin ku
اسلام کا وی رنگی درخنه هولی گابتن تداوی دا باورم بس دموکراسی کر نا دموکراسی یعنی نه ایدئولوژی کا تکوشانا رزگاری نتویه یعنی فرم کا دولت یعنی فرم کا خواره و برنا جواکی اگر جواکی کا یعنی جهان کا به دولت به سینور کن بفکره جبروی جنها زیده دنوا ماذا بيجن او تيجه تنا جبر كم دوي قونا غيدانين كو دولت اخو بريفا ببن يعني جواك اخو في قوي نكارن يعني بريفا ببن يعني مخابن تي ريفا برن اگر اگر پرسین یعنی صبروج دی جیانکا چوا یعنی ريفا برنکا چوا ام تخیل بکن لبامه دادی گلک بیناسین دموکراسی هیه یک جوانجی لبا من یانجی هری ایدال پیک و جیان همی جداهیان باوه کی آزاد و یکسان اف لبا ما اساسه پیک و جیان همی جداهیان اف خالق گرینگه باوه کی آزاد و یکسان نه هم بیجن ده نیرینا کلاسیکا دینی دا یعنی ایروجی راستی گله کم بیشن شروعین مدرن دینی جی هر تن بسا تولرانس etken جبو دینین دن yani şruveyn nüyen İslami em de ben yani tolerans nabe çünkü tolerans minnet el xwadigire yani minnet da serveran لسر بنویران yani minnet da serdestan ser bindestan em bejin yek de serdest ev tolerans de nişan jibindestan ra em ben elji terena ke iroidi de hami beşin cibaki o hami biru bawariyen juda برنگه کی آزاد و یکسان به هر بجین اف لبامه اساسه یعنی ده نری نامه دینی داجی اف اساسه yani düvari da yani hem İslamek anti kolonyalist o hem İslamek köpek ve jiyan te da esase beli yani çima be taybeti hem duhazın yani şuruve ka dini jibken çima yani iro la rojelata novin tükesek nigare ve hezam mazına dini inkar ke madem hezeka mazına dini heye o eğer ev hez vere peştgöh kirin yani tu nikari vi diniş Kurdistan'ı yani jelata navin raki madem tu nikari eğer tu peştgöh beki her timle dijitatif karani her tim civanen te millet te belevandına hestin dini lidiji tekoşana netevayi teb karani mecbur tujی شروعه کن نوج وی دینی را ببینی یعنی دین یعنی اسلام کال دیجی اسلام تو پیشکشی جواکه بکی مادم اسلام هیه یعنی بتایبتی ام بیجن آلین مین سکولر ام هول ددن و بوان بدنا فهم کرن yani beli libame seküler İslami meçava god yani bekverjiyan esase le efkeşe dini dve çavere çareser kirin yani dve be avaya ki dinava Kurdan da evvere çareser kirin ev silaha beheza ideolojik je deste serdestan werestandın ev heza mazına dini edi lidi jiwan were bikarani em bi taybetî li ser vê mijarê sekin belê belê rast e ke dest wan ne dest dagirkeran neyê te standin ew tê hêj berê belkî hezar sal heta niha Kurdan û olê we dixapînin û bijin birakê hewin û İslamekî û dijî Kurdan û dijî berjewandiya xwe dijî Kurdan teemilînin em bêjin berê me berê û em bêjin pîşka 1980 da em hinga xurt bûn me çi xeletekê mezin kir mînak me îdeolojiya sosyalîst wekî olekî me bi cih anî û me zêde lekulîn û ser dîrok û çand û zimana rêzana Kurdistanê me nekir
ما دموکراتن ترک وک برای خود حسبان جبر کو ما او سوسیالیست زانه بو ده پرانیا وان راستی شوانیست و دجمنه کردان بود هن کرد مسلمان جی بری حتی نهاجی که دولت ترک و مسلمان ترک وک براد دیتن ده بلی وان ولات مداگر کرنه یونو دشنه کولانان و هم بجن بو قضای بو فلسطینیان و دمشن ده تو بجی بو کردان مشه نا مشه او برای منن بجن نایه دینا راستی و دوی و سر و منو باش بفکره و باش اینا زمان راستی یا گرنگ اوه که مرف جها باش و گله کرد سوسیالیستی بود مسلمان جی بود چی بود یا گرنگ اوه که بفکره باش بفکره و بو برجواندی ها کردستان چه بکن چه بخبید بله نه هم بشنه مجارکی دی و ککفرید من گوتاری و مالپری و فیسبوک دا خواند و ده تشتمجی پرانی و یا مجار همجی کشا هو نتنه ده وار زمان و چانده دا جهانی و کردستان جی هن نرین سیاسی تینن زمان ام زانی که قناق تگوشینه ین جدا هنه تگوشینه جارینان لعالیه روشنبیر و وکرنا کومالیان درخستنا رجنومه که تیوشاندن دوره او یک دبه آستک بلندتر و ودگهره تگوشینه که جدا روشنبیر کرد سال 1890 لقاهره اروپا 1900 استانبول یکم جار جوا که کومالیان کردن وکرن پشت دمک جمعیت تعالی کردستان هم زانن رخصتان آزادی کردستان باشه رخصتان سرخبون کردستان باشه ناوه بیجن و رخصتان آزادی و هم بیجن باشه رخصتان خوی بونه آوا کرن اوان اگر پشت قناه که پیشکتنا تکوشین روش نه نرخاندن در فتش دست دچه تکوشین کردان ده هر قاده دا جی پیروز همدانه لگلک آواین تکوشینه یه وکی زمان چاند دیروک و جی آواکرین دولت جی هیا دوی وارده دوی هر کرد لگوره هیز امکان خواه بکیوره که بنگه ها تکوشینه دا داینه دا پرسامه و راستی اوه و که و فرید وکی پلاتفورما جوانن سر بخواه این دخوازن پیشروج دا وکه پارتیه که لگال یا تکوشینا کردستان درکون یانجی هم دخوازن پیشروج دا ناوا تکوشینا کردستان دا به چه رنگی تکوشینا که سیاسی بگیرن یان هم تکوشینا خواه تنیج بوزندی هشتنا و پیشکتنا زمان و چاند و کونشوپیا کردستان بدومینه فرمو کرم بله نامه چوا گوت یعنی ام نه دزگه که زمانی نه تغییر که زمانی نه ریباز همه هول ده همی قادر جیانی خواه بگیره یعنی تغییر که ام بیجن سیاسی و جواکی و عبوری ده هبه یعنی مبسا کی بود سانکر فکری و فلسفی و چاندی و هنری و ادبی و هر وکی دن مرچاوا گود همی خوادن جیانی ناشوه ده برنامه دا آوا کرنا پارتیه که لگال تنیه ام اشکرنه ام خباته که و شرطی نافکرن ام دفاکتو شوال هولین المیدانینه هر تشتیمه شفافن یعنی اشکرنه تندو توجی شدت تنید متودا مدا و ام دخوازن جیانا خواه بکن دوست بکن ریبازا تکوشینی یعنی جیانا خواه سری حتی بنی ام بکن برخدان لوما یعنی گاوا ام آنها دگاوا درتینه در و به کردی دا آخوان یعنی دناما مالا خواهد به کردی دا آخوان یعنی
قادك جدايا جياني دا قبام تشتاكي تكن لوي دارش خواه ام بيوستين ريبازا خواه بيكتين وصبروجي بآواكرنا اشرام و كيبوتسان يعني بآواكرنا جيانكا نو جيانكا الترناتيف دي اف جيان شخواه ببت تيكوشان يعني اف جيان ببت تيكوشان نتوي و ام فيجي بيجن يعني بآواكرنا جيانكا بوي رنگي يعني نرخي ويج يعني لبام نرخي امراضي نينه يعني او جبوم امراضك نينك و ام بجهجنا جيكي جي او ايدي جبوم دبا جيانا ماينده يعني نرخي وي اخلاقي هي جيانا ما ديدي او يعني جنهاو بيدا امي دي وصل بجين چونكي براستي يعني عاجزين ما مچاوا گوت نه به تن دوار زمانی دانه چونکه انسان نه بینواره که تن جالی خواه زمانی پیکته یعنی نه بینواره که تن جالی خواه نژادی نتویجی پیکته یعنی جگلک آلیان و ام جوه سیستم عاجزن یعنی جوه هبونو جیانا ابسوردیست عاجزن جبروه یعنی ام دبین آشرام و کیبوتس یعنی دوی جیانک نوی هبه یعنی همی آلیان و جیانک نوی هبه یعنی متودا مجی سبروجی دی بوی رنگی خواه بده در یعنی نب تنی هم بیجن و هم ببینه پارتیه که دنوا سیستم دا یعنی بشنه مجلس ترکان یعنی و هر وکی ده نخیر يعني ام تشتك بفي رنگينا فكرن ام دبين ام جيانا خواه بگهارينن يعني بالتواهي خباتك بفي رنگي ام ازرت كن بله زور سپاس کک فرید ناو کک فرید و هم هدی تنه و داویا برنامه خود داویا برنامه دا تشتک هیا کوهیم بیجن این بین زمان بله براستی مشخواب کرتاسی ما بحث کر و ام جوان خوارا به طایبتی جوان چونکی هیزا موتورینه تیکوشانا نتوایی دا و به طایبتی انها نفشانو چونکی نفشا بری ایدی جتیکوشان کرخیه یعنی جبر که هر تم شکستن چه بیه یعنی حافظه یا دیروکیا تیکوشانا میا نتوایی مخابن خواهی تیروکه که سرکفتن نینه به طایبتی جوان نفشانو داخوازه ما جوان که ورن ام هم ناس بکن يعني كأم بسا چتكن بسا تيكوشان كا چاوات كن براستی لوی داره پنجره کن نیو هاتیه وکرن دریه کی نیو هاتیه وکرن جدور دا زده نای فهم کرن بلکه یعنی جبر کمبینا در فتن ما یعنی ایرو هم بیجن یعنی تیوی میجی تنه یعنی به طایبتیش بو وی کم سپاسیا تیوی کردستانی کن و سپاسیا ود کن جبر ویجی از خوازم لوی داره بانگ بینران تماشابان هم بکم که ورن ام هف ناس بکن و ام به هفرا و خباته بکن ام به هفرا و جیانا نو و جیانا الترناتیو آوا بکن بله زور سپاس بو نرینه و اول برز که فرید آزان نرینه و لسر زمان و چاندا کردی سندا یا بجیانا کردی و گلک شاید گلک سپاس بو بشتاریا و جو برنامه همه و هیویدارم که هند برنامه که دیسا شیروه خواهی هجا و پیشکشی و تماشاوان ما بکن زور سپاس جوارا و حوال وارا و پلاتفورما جوان انستر بخواه هم دخوازن زور سپاس مانیا تماشاوان هجا و برنامه همه و بگل برز فرید آزاد لبر قدیا و همه دمه که دی و برنامه که دی جوارا سا پیشکش بکن
بناو خوشی دا بمینن و زور سپاس بو گهداریا و بخاطره و